mamin miyay se takhobotach maktahlangan yilniun ya bishmuniltish rakotiosh baltiet hainti Santiago Domingo Montejo ikhbalomis como bal popti yeskuyo elaha bal maya biulshqa tinangshish rakotiosh baltiet to shimi nian ilechelelangan ko munlangen une tsaiknangti chayila katayo takhelitet langan khoni yulune ngamunilti akai ikhbalomin khalnian atsati yetwan kawi munlangen khalan ko tolbanto spelal techuko munlangen sunil seta yokin komunil yul balabil lam o sha paseo tajetsa talangan yuni unun mun lagom o simfil jeila katayan etay wali bangilo kawuchan tiosh katoitse che tajet sha pasko saho komunil jeile ba cintiosh liteyet wishtah wana makesh langan ong yilding chimabish shatonian ko tiosh balteyet hainti erwasinan Hacin mulis kongo apwal poptian ekom yalangilo abish yul nga munil yet kongo apwal popti yet kui bale apwal maya betcha yuni abil dishin ting babil munlangin aksotian suniko sunil okshin swat ya bilsha yungi baliel dohunu teum yibangilo ana aksotide ani ko siminta to kulngeye hain edin pian am to hapish yul kongo apwal maya popti ukan munil ting babil Hukun yul balun habil dishina o antila smunlang la shechteum yung yektul khab shubal poptia ka ikti chekhabum mo khaya bi shechteum an la schet akan paspulta tetchet kongop tato ay maktochen yekilwe baling yung yini an yum chalni tato chal khab shubal chu yul pas ko kata unne shabay chonkolo pasikoha kokolwa inge nga monila ka shu spal nga ante bal yung khab shubal chokniko yilash anma chap nyuno nga moninti Antiosh. Suatu Antiosh palteyet te yamanil o simita toak ni tiei hainti antil este pintian kuyu aminis kongo babshbal popti yengune abil tishin skomun lange kuyum shole bia kuywaom yulakh kuyum une tishin ishmaloto washakhet kuyum yulbal shau marzo masanta octubre une tiyus ya ipnilash abshbal maya popti yulakh kuyum sholniste unim yuch Antiosh. Hato kotiosh baldet o shimika waknti yei ainti pel Paulo indian kuyom yets kongo apshual popti inguna bildishin ay perkusajo comunil a kuyum tetek anmash mulla yuleh ngamunil servidores públicos jalni yipang yetwan balan mamachueso derechos lingüísticos y culturales jalningües une kuyum dich ichokoin abril masanta shlaoin agosto yuchantiosh Chitios li tiadingo ne kenal iltiano shimi kolnge ya iltian malti shimpian kuy wam yingis kong pap shobal poptian yingune apil te chaltu chong mon lok pohlaw nge washak kalwang kuy muman eti chiok toknish te unin te tak opotak matoila anma one kuyum te chaltu chichok in febrero ma santa octubre kange skap guna kuy mal yilal jihmus payin jingslaw balabil chong mon lok pashing noviembre an waltune shal curso vacacionalil San Makchio ko partos it ay makmachuyok to yul balabil isla balabil chaltu ay paskuyum chicas pa Sitio si posteta en tipel antonesus impia inti apis lo minus con ausal popti yet kuy baleh apsu al maya biet cheka yul baluna bil disis sting pastonisia muni lila khuni pas yul balunus au abenai hilal suato partnership il echele ibangilo khapsu al ibangilo kop eibal un shashina indi chimulang esunis shim apis yet con ausal al popti Unsha yul baluna bilti oshat ni shek ingi la likhno parsbang ing pitnobal ing tsiblobal akpastok ing kuywabal yuchantiosh Kautriala yuchantiosh tayet makesh sheyila makesh yabe pasok setaksha pashe viajet bi yo taknya ing hune prinanil ayong tekatangti yuchantiosh tetebia wet bi ing munil yulune nga munil tis kongo ba al popti la panshasti lo khebia setakchet kulnge uno nevia yo takshin tato ha Hani kohni smais pishan skalo malep komam icham komishnam ha shhet kul ngayin kuy bal shubal maya bietchera khaip ngenin khap shubal yushin chan paitual chong tokok matop aitiga ayong gilal kokolwa pasikohin yo takta toahan pas espulta el skongo ba shubal popti tayet mach ayekul mato ayunok nian echek manil chuayul paskokatan hain ti ramoninan satsu elwe paskohin une ngamunilti kauchiala luch antiosh tayet yuan takchet paichkolwa paskohin